Inteko rusange umutwe w'abadepite watowe umushinga w'itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda ukubiyemo ibihano ku bantu batazubahiriza iri tegeko. Ibi bihano birimo amande kuva ku mafaranga y'u Rwanda 300 kugera ku mafaranga y'u Rwanda 700 ndetse n'igifungo kigera ku mezi 6. Ikaze mu makuru y'Ikinyarwanda umugiye kugezwaho nanjye ISINGIZWE Edith, turi kuri Media Empire. Icyiciro cya kabiri cy'iri tegeko kivuga ko kugenza no guhana ibyaha giteganya ko umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga yarengeje igipimo cy'inzoga mu maraso abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ihazabu itari munsi y'amafaranga 100 by'amanyarwanda ariko itarenze amafaranga 400 by'amanyarwanda n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6. Iyo atwaye ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, gitwara abanyeshuri, abakozi cyangwa gitwara ba mukerarugendo, imizigo itarengeje toni 3.5 cyangwa agamije kwinjiza amafaranga, ahanishwa ihazabu itari munsi y'amafaranga 150 by'amanyarwanda ariko itarengeje amafaranga 300 by'amanyarwanda n'igifungo kitarengeje iminsi 10 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Umuyobozi w'ikinyabiziga utavuga mu gika cya mbere ufite igipimo cya alcohol mu maraso gikubye nibura inshuro 2 z'igipimo ntarengwa ahanishwa ihazabu itari munsi y'amafaranga 200 by'u Rwanda ariko itarenze amafaranga 500 by'u Rwanda n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yongeye gukora icyaha giteganywa n'iyo ngingo mu gihe kitarengeje umwaka umwe, ahanisha igihano ntarenga giteganyijwe n'iyi ngingo kandi icyo gihano gishobora kongerwa kugeza ku nshuro 2 zacyo. Ingingo ya 38 ivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga wanga gupimwa alcohol mu maraso aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanisha ihazabu itari munsi y'amafaranga 300 y'u Rwanda ariko itarenze amafaranga 600 y'u Rwanda n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6. Iyo atwaye ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, gitwara abanyeshuri, gitwarira abayobozi hamwe, gitwara ba mukerarugendo, imizigo irengeje toni 3.5 cyangwa agamije kwinjiza amafaranga, ahanishwa ihazabu itari munsi y'amafaranga 400 by'u Rwanda ariko itarenze amafaranga 600 by'u Rwanda n'igifungo kitarengeje iminsi 10 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yongeye gukora icyaha giteganywa n'iyi ngingo mu gihe kitarengeje umwaka umwe, ahanishwa igihano ntarenga giteganyijwe n'iyi ngingo kandi icyo gihano gishobora kongerwa kugeza ku nshuro 2. Ingingo ya 39 ivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga uhagaritswe n'umugenzacyaha cyangwa umukozi ubifitiye ububasha akanga guhagarara aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahamishwa ihazabu itari munsi y'amafaranga 400 y'u Rwanda ariko itarenze nanone amafaranga 700 y'u Rwanda n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6. Ingingo ya 40 ivuga ko umuntu utwara ikinyabiziga atagira uruhushya rwo gutwara aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 15 ariko kitarenze iminsi 30 n'ihazabu itari munsi y'amafaranga 100 ariko itarenze amafaranga 200 y'u Rwanda n'ihazabu itari munsi y'amafaranga 100 by'u Rwanda ariko itarenze amafaranga 200 y'u Rwanda cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Bamwe mu bashoferi bagiye baganira n'ibinyamakuru bitandukanye bavuga ko kuba iri tegeko ryatowe bizagabanya impanuka zo mu muhanda abatwara ibinyabiziga nibaramuka babyubahirije. Hari uwagize ati ndumva ari byiza kuko tuzaba dutwara tuzi neza ko nidukora amakosa hari ibihano bidutegereje birimo n'igifungo. Tuzagerageza kwirinda aho bishoboka hose. Abaturarwanda twese turasabwa kubahiriza iri tegeko mu rwego rwo kwirinda no kurinda ibintu muri rusange. Aya yari amakuru mu Kinyarwanda umugezwaho nanjye ISINGIZWE Edith, turi kuri Media Empire. Tuzasubira ubutaha, ndabashimiye cyane.